voini ogas ni som pakua kumsang ni somni paruk ni lai ni ani a in zawai in chibai le vekule insum mol te ang u editorial wang lai ni tun naya mual thuam no te rol thihna in Mizoram alachi azela Mizomi puinga even ber pol alani rengani social media thudik tok lo le rin tho the dara zui zela police lamin thudik tok lo the dar lo turin mi pui an ngen mek zel bok he twal thi na hi a chui tu ni om fashana lo chui ve ta chiam te anom ni na langa an thanem ngai na alomum rualin police tering mai se thazo kang rin tho bol phon chiam te thil ni thei om le ni thei om lo te zia ka soya social media lama lo the dar tawak mai te anom bok thin media zinga po content du lutuk wang le mi pui ngai venani wanga program siamna ta na mangjing ma po an omani mai the media te mo phurna hi thudik tak mi pui te ne na sha tirani a thudon le sha ta piang mi pui sha le mu tura ti chwa vek tur ti nai ro ni lo chanchin chiang le lutuka tarlan hi media ti tur ni vek kher lawa mi pui nol pui sha le mota na pui mo le thato ka om mol thuam no te rol thi dan chui tu ni om zia zanga lo ti ve chiam te mi lo kom vak te hi mi pui ri ru ti boy tu le ngai tu ani dik lo putir tu ni theya chin tok ne tha a film khura tul nu chuina ta na tangkai ture mosia chuan a chui tu police ne na sha tir zel mai a thaber police ne na shil na tur kan she mai lo ni puin khotang roi tu te ne na tal sha tir ni se tha ang chuti ni lawarin hel om thil kan mu le cha te social media a kan the dar nga ze chuan nu chui ti har se to le ti boy tu kan ni thei ti sha ta tha mi pui point kan beng le mit te ti zalu tuk lo theila tha chin tok nei tumila du om mi pui nol pui sha ta ta na thatok chin chu media pa ngai rin tlak zok ten an chwa mai thin social media vela thuleng vel hi ri ruha na siam tu ni theya alo ni photo poina rin om ngai dan tok nei thia ma trul wai me in chung ko paruk hlo an thlo sak khwang thing branch wai me te chuan nimin khan har satna tok chung ko paruk te lo an thlo sak khwang thing branch wai me hian an huam chunga dam lo na wang le thina wanga hlo thlo theilo chung ko paruk te lo an thlo saka na tanga hian wai me member zani chuang an thok chwa kani khwang thing branch wai me president pubi malsom twanga chuan kumtin an khu chunga har satna tok te zong chwakin dom kan an ngai na an dom kang thin ti asoya YMA moto Dinpuii ngai te Dinpuii chu khwang thing khotlangin an la nun pui tha thole theitop chua chom nun zel an tum thua soye Champhai district a phalna lama salawa leilai khapani khamna thupe ka ti chua Champhai district magistrate pu Mohammed Akuip chuan fur pui thleng me ka Champhai district mi puite khwarel chiana sang laka an him theinan disaster management act 2005 in thune ina pe kangin leilai chungchang sha tirna ti chuak Champhai district chunga in munemo thildange mota na leilai tu re rengin manibial to zonal officer le village disaster management committee te shat puina le phalna an lama saturani a phalna tel lo chuan leilai khat tlatani ti asoya thupe khian chuani tanga thlani chunga huama thupek zom lo te chu dananga shem thei anni Chief Minister in Huntiam chunga athu sut lo wangin MNF General Headquarters in Ma Lazel Don Nimini Sompariat Okas Kumsang ni somni paruk thole ni khan MNF party chuan Cultural Center kam auditorium Vaivakona National Executive Meeting nein MNF President Puzoram Thangan akai shuai MNF National Executive Meeting chuan anwaya tarlan resolution te lungrwal takinan pasani pakhatna tun naya pulal do ma Chief Minister in Mizoram Peace Accord le ILP chungchanga diklo takle zam o taka thu soite kha thalo kan ti in mizo namtan thilpui takani a he thu soi hi ni sompanga okas kumsang ni somni parukma a su tole zoram mi puite ma angai damdil tura MNF headquarters in a phutna poti chuang lawa hemi bo zuina thu chwa chuan atulang zelin MNF headquarters in ma lo la zel sila tha kan ti pani na MNF sarkar laya school tam tak alo upgrade na tura ma la a alo chop chwa to tuna ZPM sarkarin andin mun thalo le chizonga akalpui ta hi thalo kan ti emema pathian le mi puite zara MNF in sarkar na kan chanle vele MNF sarkarin andin mun alo upgrade to anga anum chunjom ngei khatha kan ti pathumna aizor ko puile Mizoram hundang zonga kan mi puite kai har turin headquarters in campaign a malak na tur program ronduang se tha kan ti te ni
cheng noi zali chuang manhu haral kumina noi sang khazaria somnga pathum point pali manhu haral to Khozol District Drug Disposal Committee bultumin nimin khan krisi vigian kendra KVK Khozola drugs haral na hun manani a Khozol District Superintendent of Police po Flal biak zawale saphet quarters uaime president puro siamaten he hun hen man puya additional superintendent of police pu zo sang lianan hun hi akai shwayani drugs haral te hi April kumsang hi somne paruk le June kumsang hi somne paruk inkar chunga man te ni in methamphetamine kg khat point pakwa pasari pani cheng noi za somnga pasari sing sari sangruk manhu le heroin number 4 kg khat point pani pariat pathum cheng noi zani somnga paruk manhu te ni a awain cheng noi zali som pathum sing sari sangruk manhu ni heng ruilo man kai noya hian Khozol police station a khe som panga zialuni in mi som pasari man anni he program a hian drugs man konga Khozol district police tho puitele witness atang mi somni pakhat ne na lo man hlanani kumin kumsang ni somni paruk January tanga August la thling hian narcotics drugs and psychotropic substance act NDNPS noya tu boy somni paruk zialuni to a methamphetamine kg somni point panga paruk pariat cheng noi sang khazaruk somli panga singli sangli manhule heroin number 4 gram zakwa somthum paruk point pasari cheng noi zanhi pariat manhu te manani a case kai noya mi somthum pakwa manani a anjinga hian kumtling lo panhen tela kumin kumsang ni somni paruka ruilo man zongjong hi awain cheng noi sang khazaria somnga pathum singli sangli manhu ani kumsang ni somni panga khan Khozol PS a Indian PS case som pani zialuni in methamphetamine hi kg som pakhat point paruk pakhat pani cheng noi za somnga singkwa sanga zaruk manhute heroin gram zasari somli pasari cheng noi somriat pali singriat manhule ganja kezinga point pariat pasari pakwa cheng sing ni sangkwa zathum somkwa panga manhute manani a heng khes kai noya hian mi som panga man ni in kumsang ni somni panga chunga NDNPS case noya ruilo man zongjong hi azawain noi zani somthum paruk point bial panga manhu ani April ni kumsang ni somni paruk khan amalama ruilo man te chu drug disposal committee ro manain halral aloni to bokani Mizoram atanga Arjuna award dongma satu ber lalrim siami Indian meche hockey team forward lalrim siami chu Mizoram atanga infami Arjuna award dongma saber ani don Nimin Khan National Sports Award 2025 dong tura puana ni a infamna lama India rama choi moina sang ber dottu Arjuna award dong turhian scholarship nula siami hi thlana ni a award thian tangkapui ba ka chengnoi sompanga kengtila Major Dhyan Chand Khel Ratna award chu infamna huanga award sang ber ani larim siami hian kumsang ni sompasari Khan India mechia senior team ta na kheltana hemitum hian te series a Belarus amachona rimsiami hi tuna hian FIH Women Hockey World Cup 2026 khelin Netherlands achameka Nimin Khan South Africa nen pool D match aning khela anpula hian India China England le South Africa te an omani CMO in an soifia Chief Minister Office CMO chuan Chief Minister Pulal du Oman Tun Naya Sainik School Chingche Jet Fighter da chungchang asoi social media dar chuan soifia CMO soifia na ngain Chief Minister Pulal du Oma kumin January ni sompalia Armed Force Veteran Day kam ex-services reunion of Mizoram Gachraj Hall aizola thuasoi minute sompasarile second somli pangana a jet fighter laman lo tia soikha jet fighter man to lo ti jok turani a Sainik School compound na jet fighter man to lo da tum chungchang hi Sainik School ho tu ti ne na tanga adonani ama in Chief Minister hian chingchip Sainik School hi tlo a school ho tu ti ne na aning komna no pangte nan zirna le an kalzel na tura phurna le tumru na sa jok an nei thinan jet fighter tak tak man to silo an school compound hun rim changa da an tum thu hi an lo shila an schoola mizo no pangtam jok an lu theinan Chief Minister hi awareness nei pui turin an lo ngen boka an nge nang hian Chief Minister po hian October ni sari kumsang ni somni panga khan a YouTube channel a somna ti chuak ani Gachraj Sola hian ex-services tema a thu soi ani angin anfa ti chu Sainik School a lutir turina soma Sainik School ho tu te shil an compound na jet fighter man tolo da an tum thua soi chwana jet fighter man tolo tia soi turkha jet fighter laman lo ti in a soi paltani
amuna ngai thatu te point asoi tum takhan thithiam emema nima sila tu nuwa mi then khaten helai clip hi la thla an the dar tak wangin asoi fia na kanon siam ani e no pang ban khura tlahlum Zothansangi kumruk daughter of Dinpuii hlim enveng chu Anthenomal Salvation Army biakin sakna ban khura atlahlum limen wai mi shwai tu tin na tanga thudon danin Zothansangi hi atlai leng chu asli parnilo abun hotel wangin asli parla turin an ti a achuak chu hotak meilo wangin an zong ani zandariat le achan vevela biakin sakna tur ban khur laya hian an mu a an mu chuan lo thi to a ban khura hian tui fit thum vel atling ani Zothansangi ruang hi thotan ni zan khan lumen pui ni in thole ni chundar som pani khan vui liam ani Council of Minister an thukhom nimini som pariat thlariat kumsang ni somni parukhan Chief Minister pulal du oma kai shwain Council of Minister te chu cabinet room an thukhoma agenda pakhatle additional agenda pariat pomin chungjinga chuan development bank siam turti hlotlina turte tel agenda an pomte pakhatna proposal for revision of prerequisite conditions for provincializations of school and related matters school education soifia na school provincialize na dan hi ti ol sama school tamjok provincialize anni theinan rules en non ni se sumle pai sen so ngai turzat lo zirchian ni boxe Council of Minister meeting a ngai twale aniang additional agenda an pomte pakhatna proposal for approval of the Mizoram Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Grievance Redressal Rules 2026 RDNA pathumna proposal for approval of the Mizoram Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Fund Rules 2026 RDNA3 proposal for approval of the Mizoram Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin VBGRAMC State Gramin Rozgar Guarantee State Council Rules 2026 RDNA Palina proposal for approval of the Mizoram Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Compensation for Delay in Payment of Wages Rules 2026 RDNA Pangana proposal for approval of the Mizoram Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Payment of Unemployment Allowance Rules 2026 Parukna proposal for the Mizoram Shops and Establishment Regulations of Employment and Conditions of Service Amendment Bill kumsangni somni paruk as an amendment to the Mizoram Shops and Establishment Regulations of Employment and Conditions of Service Act 2010 LESDE pasari na draft the Mizoram Medical Council Amendment Bill 2026 Health and Family Welfare Pariadna draft the Mizoram State Medical Council Second Amendment Rules 2026 Health and Family Welfare Pakwana Mizoram Development Finance Corporation din soifiana manifesto a Development Bank Siam Turati Lotinani a Sarkar Flagship Scheme bana kai nwaya loan la tutile entrepreneur ten ol samzoka loan an lak theina turni in Sarkar thunei da nwaya kallawa independent body anga kalpui turani interim committee din phot turani a chu committee chuan Mizoram Development Finance Corporation adin theina na thil tulte aron chop chuak le ang Indian Extralight now tlangzar ani Indian Oil Corporation Limited IOCL in Erongbona Gas Buran Siamthar KZ Sombur Indian Extralight now chu Food Civil Supply and Consumer Affairs Minister Pubilal Chanjawan State Guest House Aizola Atlangzar IOCL hotu te soidanin India rama hian LPG ya mamo za asom thuma tanga za asom thum panga che asiam chhuaka abak zong hi ramdanga tanga lakluni a Iran le Middle East ramdanga tangin alalut na sa a hunrei tak chung inrem na asiam puini Middle East buai nuwa LPG laglu man atau zwala mi puine na domestic cylinder cheng zakwa somnga vela an shat laglu na tan cheng sang ni vel manani a hunral mon lai puin cheng sang khazaruk vel senani a PMY beneficiary te peichu subsidy zathum anlani zui tindana chuan chung ko pakhatin gas board pakhat bak ne thiang lawa chuti lain pakhat ai tam nei thanem takan oma mi in gas aman zo in buk the hun chung oma
chunga chuan mitam takin ablekin to tak takin an le thina Indian extralite now hi all sama ID proof address proof le domestic connection document ngai lovin new connection le book refills do tan Indian oil one app le Indian oil consumer website ati theini a WhatsApp manga book na po ti thwai tum ani Indian extralite now hi abur plastic ani a himnalama ngai to umani law abur hi kg ruk vel lek ni in gas thun nuwa kg som pruk vel ni a domestic cylinder kan ti hi chu kg som pali ti ni a abu nen chuan kg som thum vel ni a lek lama in ol sam hle hle ni tin engchin nge manani to ti abura tengna mu thei veka duhun huna buk the ni bukani changa dar kar thum chungin abuk tu tin na deliver turani a amane ro domestic cylinder aina tawdewa aizola avoi khatna ta na bu nen cheng sangli zako manani a anuwa chuan bur kha cheng sang ka zaria zelin to dona Indian extralite now hian domestic cylinder khailak changa mitam takin mantau tak taka ableka gas an le thin chu ati re thei an be sei ani lolak thei lo chuan sumhar satna wangin okasni somni pali atangin na chunzom thei don lo VBG RAM G staff te chuan Nimin Khan Rural Development and Administration Department Minister chu le khan thona tungkar chunga an lolak na filman lo chuan sumhar satna wangin okasni somni pali kumsangni somni paruka tangin an lolak na filma lo chuan an na tho chunzom thei don ri lo thuan chil VBG RAM G staff te hian RD and AD minister te chu an din mun tu an ni thon soya kumsangni somni pali march thla tang to in an tho hlo te hun taka lak an nei thei tame ulawa thathuma tanga thali dana hlo an mu chau thinani tona phei chuan kumin march thla atanga vo inni thlengin an thla te chu mulavin anom ti an soi an tan kho saka har sa a thlanga hlo la to lo chungin ni tin napa ngai ba ka SIR le census le adang te thlengin khoitel ti ran ni a office kaina to le filta che chhuana to ran nei to lo wangin tungkar chunga an lo lak lo te ti fil sakani lo chuan okas ni somni pali kumsang ni somni prok tho tan ni tang hian VBG RAM G staff ten an lo lak na fil ma lo chuan sumhar satna wangin nan chunzom theidon tori lo ti minister hi an sha tirani Central YMA president in Dinpuii Mizoram Gorkha Youth Association MGYA chuan nimini sompariat thlariat kumsang ni somni paruk chanhuda ni khanan kumsom ngana Golden Jubilee tlin Dorpui Multipurpose Center an loma Central YMA president pu arlal ngetan amhan pui pu arlal ngeta chuan OBC chungchang soin in lekha po kan lo mu a NGO coordination committee a kan lo ngai to ang atu langin kan lo ngai to donia hemi chungchang a hian pol hi mimal ngai dani nakal lawa committee du dananga kal turani ti ero min sha sakturin ka ngen chewa du sakna sang ber ka hlana chewati Central YMA president chuan Mizoram Gorkha ti chu khotlangin an lo lom em chewa in nok lawa lungrwal takin kan kal tlang zela YMA a in thlarung lo ula ti in atul ang angan ti tlan zel tur thuwa soye COVID chileng hi alare fel ho lo film khuralangai ringe The Zothansangi Times editorial COVID-19 chilengin khovel min ti buaya in khar khible in khungain kan oma kanun phung zongjong adang lama nun na hial chan po anom nualani kha shilenga re dawa invena sang sang te kan la a kan nuna zalen chawle tan he a kan ram chunga ngei po shiveile kayom lovin nun nuam tak kan mang chawa ma se he shi hi alare hau lo nia kumin chung ringot a po he shivei hi mi za somni paruk anom le to a august thla chung ringot po hian mi somni parukin an veiti sia chwale ani to ruwa tuitlak du hun lai shileng sang sang tam hun lai ni a heti lai hun veki COVID-19 shileng po adar hun lai ni ti asya thea mitin confirm khura invena sang sang kan sha sa te manga confirm khor tharle angai le ayen kolto lamle risel na lama thok tu tam jok an la mangang ringa shileng hi re felalani lo wangin mitin film khor tharle zwalila covid ne thei torin kan sha sa invena te mang warle zwalila in test lem lawa ve rureng thei kan ni vek wangin mitin ifim khur thar le theu te ang u jail tang zong te hi Misual an ni vek kher lo Dr. K Remruat Phila Chamber of Liberty tunaya sarkar in Central Jail le District Jail ti thinte chu Central Prison and Correctional Home tia athak thu thu chwa kalo mu a he hian mitam takin jail kan mu dan le jail tang mek le tang chuak te kan en dan thui tak asoi danglam ngei po ka be se India criminal system a hian jail tang mek te hi chinia then ania chu an thu buai ngai to lai mek under trial prisoner UTP kan ti le thiam lo chang to convict kan ti te hian ni dan hian Misual kan ti te hi ahum kan ti fo thina nima silani na taka chuan ahum re reng lawa
thil ti swal lo pui shem pal le thiam lo chantir pal a hlo em awangin a fim khur thin ani jok chu wang chuan thubuai zia lu tam tak te hi ko tin thiam lo a chantir ma chuan thiam lo chang convict ni lovin thil ti swala pu accused tia soizok thin an ni a an thil ti dik lo te hnial ro lawa fin fia kim vek ani hnuwa chau ko chuan thiam lo a chantir thin ani under trial prisoner UTP kan ti te po hi soito angin thiam lo chang ni lawa thil ti swala pu chaw an ni a pu an ni na chan po hi kong sang sang om theya rin hlel oma anum wangte kong dik lo an ra pil wangte chhatna thlen hmuna an lo om fu pal wangte le thil thleng le an chet lak na hmun aloin ton fu pal wangte po ni theya chutianga pu an ni wang chuan an chung thu ngai to ani lai meka an tlan bo palemo nu chuina kong an ti buai pal hlo thon thil thuwa te an thu buai ngai to chung chu ko ta tanga bela chwa phalna an mu te ni ngot lo chuan tanin chunga khung leilok an ni thina nima sila hi hian an pu na thiam lo an changta a Misual an nita e ti na lama ko khau si lo convict kan ti te ro hi chu ko thi thu buai the lu tu ten an pu na dik ngei ni ti an fin fia nuwa thiam lo changa apuan tak te hi ni achunga kan soi under trial prisoner tinen tanin mun pakhat huanga khungvek anni wangin minol pui hian kan ngai fin ringot thin ni na langa nima sela an din muni ro sang takani chuti laya kan sha ta na poimo em chu Indian legal system hian thiam lo changte po hi Misual tia ko he phal re reng lawa ramdanina athil khap bo chian ni wangin nirufim kim lo le pa ngai lo mentally ill ti in asoi sham thina ani taka khovela piang mishing to phote hi aponga puya swal nga le swal sa hi anom re reng lawa an chen na mun wangte an seilin na wangte le an hun ton fu lo lak lo wangte a dan bo cheta mai an ni chau thina chu wangin an chunga ril ru kan pudan tura po ngai to na zaw le film zo kan man thina poimo khop mai tin swal wang shim ni lo po hian dan bo chat pal hi thil olai tak ani ve shima thin thok thut thila wangte ler thei khal chak luat wanga mi valiam pal wangte re thei luat wanga hum swal dai pal zeu wangte swamang tok pal wangte ona swala tluk pal wangte film khur tok lo wangte le dan shat lo na wangte hian thiam lo chang ani thei vek ani chungte wanga tanin kongka lu ta hi tuna po soitur tam takanom an chungril nun tak tak han bi chan chuan khongai thak tak tak hi anom ve cheu mai hengte wang hian an dik ve na laya soisak tu advocate ukil te hi an omatrol tak me umewani mi bor som te chuan doctor an ngaya mi sel te chuan in an ngai si lo thil poi tak pakhat chu chung chan sang wanga tanin chunga omek te hi chuan digna le chanvo nei an va phu ve to lo aniang chima aman to police exercise le khotlangin kan endong thin le kan thin shik fo thin te hi ni dani na phal sak anga zalen taka relo te talpo an chung te mo an chenwal ti thana hun tha po nei theilawa ko twal vela ran angmaya kan nem liam zung thin hi chu pathian tho tanga thirna mai ba ka human rights kal thlatani mu she om kalo ti thin tak zetani keima ni ngei te po hi kan swal wang shim ni lo po hian van doi pal wang liawa tanina lut ve theiring kan ni te hi in sharing ila mi ini chunga ti tura idu angin midang chunga po ti ve thin ro ti thu te hi kan thinlung pheka kan von ring apoimo tak zetani jail tang zong te Misual an ni vek kher lawania Zoram People's Movement ZPM Southern Headquarters Lunglei Mizoram issue number 103 of 24 to 26 ZPM zom tharmi somthum pali lomlu na hun manani kalphung tharmi pui sarkara ZPM ni anuam hle silal nunnema Vice President General Headquarters ZPM Tholeni Khan pusilal nunnema ZPM General Headquarters Vice President le Puvimal Somtwanga Vice Chairman HPC MLA Lunglei no te chuan thorang bial khochen khat fan chunzom le in pusilal nunnema ZPM Vice President chuan thorang bial khonhe tangin ZPM zom tharmi somthum paruk lomlu na huna mang nimin khan bung muna mithar lomlu na program ZPM unit bung munte buat sei chumhan puin pusilal nunnema Vice President General Headquarters aizol chuan thosoya kalphung thar mi pui sarkara ZPM ni anuam hle ni ti in party no pangte ni maila kan sarkar pulal do ma kai raya hian system dikin kan kal chhozela party ya senior hanti turpo kan lo man lo ni tin mi thatak takin min lo zom zela anei tu chan changtu anni zel maya in potlang takin ramtan ke campaign ho zel the hi aluina lomum mani ati punem te chuan thorang bial chhul chhuak ani thu soin MLA in khana tling zo lo ma se thorang bial ma son na turin Atei anga ma alak na sat tho soya thorang bial ma son na tura min du saktu kan chief minister
Minister ti le HPC Vice Chairman ti chunga po hian kalom mani atibok mithar thatak tak nei tura unit thorim na fak umati thu punem te chuan soilangin Bungmun Village Council by election naktip maya nei tura po koikom thinang thapa ZPM unit member zongjong te tang ruala tan la theu turina soma ruling thachakna thuam chaka khotlang ma sona tur na sang soichuak turin bunghun khotlanga ZPM sarkar apian nge trul thu asoibok mithar lomlo inkhomna a hian puwi mal som twanga point thu soin kan CM mani policy ti hlo tling tura thei top chwachin kan nei ni atia ZPM sarkar hian ZPM party a mi thatak tak a hip khom zel chu lom omati thu soin bunghun khotlang le thorang bial ma sona tura punem tia inpek na fak omati thu le in thlan le huna ruling MLA an nei ngei theinan thorang bial mi puite har thar zel turina soma party policy mi re theite thleng phak ma sona keng tu ZPM party a mi puinrin na an ngat lian chhozela ani terin kan pung mek zelani atibok pu MST a vice chairman HPC chuan sarkar ngeng thiam khwa anwani zel thinti soilangin VC by election lo tura po ZPM party mi puite theitop chua tanna turina fui bokani pusilal nunema vice president ZPM general headquarters aizolin thorang bial khopani atanga mitharalum lu te hi changpuya MNF panga neutral pathum bunghuna MNF sompariat congress pariat anwain mi somthum pali alom lutani bunghuna lomlu inkhoma hian thorang bial block for president Pubi Laldong Lianan in Komi Kai Shwaya, unit president Puje Larin Sang and Lom to Soina Neibok, Pusilal Nunema his Southern headquarters right to Chen Katin and Troyom Bokani. Kalpung Tar Mipui Sarkar issue by media information and publicity ZPM Southern headquarters Lunglei issue number 103 of 24 to 26 ni Sompariat Ukas Kumsang ni Somni Paruk. LG water purifier di khan stainless steel tank kan manawangin re taktui da puin pat e ko omve theilawa airtight ani wangin atui athiang himbik mineral booster samanawangin magnesium le calcium o omtela atui bik le 8 liter storage ani wangin kren omlawa po tui mantu an khol nem ani machine cleaning technology an mantela wangin kuta manual ati fayangai belawa an manin identify thei ani Hengan pung Ralte hi EMI magin olsam takin apung omnavin ilakhe ni chatyang dutan number kanon tarla na ti hian zofya the rin kan ni khati zong khaton chumata na kanon ti chwale the ti chu ni